doman. Şu yapmam tabii yanındayım. Bu benim üstümde yiyorsun. Ne yaparsın lan? Çaptın da üstüne yapınlar. Bunlar yol itibarı boşuna iş vergen, kamaşık var. Bugün disketlik mi yaşar? Ne? Şunu koyuyor. Siz kim? Siz kim değil? Durumsane. Durumlar. Nasıl var? İsteyeceksin bu. Ben işim bu. Sen bunu bu. Yok. Siz kim? Siz Yok. benim dönüşçüsüz. Yok, sen kim? Hamiyet dönüşüsü. Ben kim? Hamiyetsiz'e gidiyorum. Bakalım. Ben sizge soru verdim. Siz benim dönüşüp deptiniz. Hem siz kim bulasınız? Biz dostum yıllar bile Ozan'dayım, bir biliyorum. Yollar koçlara koyduk bittik avla. Oyttuk elektrik şıkıra. Oyttuk avtobusta. Buradan şuraya düştük de. Niyazım üyüne bir rakım bir rekli diye. Bu benim. Ben sizni hazır yigitler şapkattırır mı? Lekin bu Tübenşin avlu Mira Urama 11. yıl. Hem bu benim üyüm. Düşeyinde mi? Baya şolay. Ben şurada tarafım burayı. Benim tüvaşındaki uğraş, ben tüvaşındaki tüven. Siz kurtaşın bile Tübenşin'i bundan mingar bilgeniz. Yok, sizin şarmına var mı? Avul bu tane arasın. Ulan diyor mu? Yavalaklık var. Kolay olmay. Bulmuşum. Yok, Yok ben rezil. İşte. girdi de, bir miydi? Kaçay kesime şu. Ne? Boşluk var. Komil var ya. Komik. Komil, siz üşüyorsunuz что ли? Yok, ben 3 kişiyle gidiyordum. Dağında mağdurlar bize gelsin. İşler bir aşağıda düşüp oldu. Bir ses tapıştı. Bunlar minuttan minut gazlaşayıp sıvay. Mamma mia, Gülnar abla. Şunu sen yaşar gelsin. İtalya yedi Gülnar abla. Dek, malaylar. Ben durdum, eğer turumuz, benim 5 minuttan kızlar, Hilepçi'de 5 minuttan divanlar yok. Ana, sizinle bilen karşılaysın film. Bir işittiğinde kursadık durmayayım. Hasiyle kuar mıyız? Lan sen misin? Yok elimde yanında o var. Neden şulay gittim, gidiyor hala bekliyor. Size bunu yutma. Kızlar maskelim, şalmış kreminin 4 kurşuna yeden. Ondan 2 nindizim, bir gidiyor da aha. Kırık kilerinin bundan 2 yodan. Neyden nişliyse siz bunda sorumluyorlar. Su siresi buldum ona. Ondan sonra tamam 3. çekildim. Ansalatçı kapalı komil. Aşağıdan çıkıp olan neydi tuvalette. Alarmını kurtarmışım. Bir bunlardan duydum da neyden eğer şap gidiyorsun. Benim sizinle yamalı başlasın.
15 minutdan 12 minut. Sen artık hazır kurup çıkardın mı ne? Nişete minimde kaldırıştır. Ne kadar kavura burayı. Kızlar, şundan duralım. Kız birinci dikra bir günü yamayga 15 minut kavaş işi bittiğini kırsın hele. Belki bu yozmuştu. Yok endi kızlar indi yozmuş. Oraydı bizde işimiz. O arkadaşısı işini yapıyormuş ya. Değildir. Ulanlar. Gideriz kırırız bir gelen al başlıyoruz. Dile. Niye güzel bir kustayım bak. Ya. Salvador. Ya. Gideriz bu adam şişini kız. Aman ise. Gideriz uzun ustelge. Toplanmayacak bunlar. Gideriz yamayga olmadı şuraya gidip Hazır bir kutluyorlar mı dediniz? Gideriz bizre. Oşunuz bütün dersleri bilemize gideriz. Salatlar kurtamına. Ha kimse kapasitesi olur. İyi gideriz. Ya iş işlerinde hazır. Şimdi hazır vakit tez olmaz. Saat bulmasa da 5 minuttan bular. Köpeği sıvakta, köpeği sıvakta. Ana ne oldu? Köpeği sıvakta. Bu bir şey görelim. Ama vakit tabii. Мальчики и девочки, а там же их родители. Поздравляю вас с 1980 годом. Прошлый год был непростым для нас, но мы все преодолели. Еще раз от лица генсек КПСС поздравляю вас с 1980 годом. Ура, товарищи!
Dostlar, tuğanlar, bugün big zor tantana 2020 yıl ишектен kirip bara. Bugün mine jıyılıştık. Konsert qararga, jingil par bilen konsertin gürletsin alqışlar. Sizge qadirli qonaqlar, biz tileybiz tilekler. Яңа ел алып килсәче, иң кирәкле бүләкләр. Бар мәшәкатьне онытып, күңел ачарбыз бүген. Рәхәтләнеп утырыгыз, шәп булсын һәр чак күңел. Менә дуслар, ишетсәң дә язмыштан узмыш юк инде ул, име? Дип җырлый Илнар Шамсмөхәммәтов. Алкышлар белән каршы алыйк. Ayrılabız digeç silgüldük. Uzun işe yıllar, aktı kökmüş sular, yazmışlardan kaçıp bulmadı. Buraklı günlerde, sağlıklı günlerde, kuyun varız yine uyladı. Uzun işe yıllar, aktı kökmüş sular, yazmışlardan bulmadı. Buraklı günlerde, sağlıklı günlerde, bugün varız yine uyladı. Kışamadım bina, oldum kışadıma, yazmışlarını dedim o garbı. Yürüken direk bulsa senin belen birge, şirşitine geçip koşarбыз. Uzun işe yıllar, aktı gülmez sular, yazmışlardan kaçıp bulmadı. Buraklı günlerde, sağlıklı günlerde, bugün varız yine uyladı. Uzun işe yıllar, aktı kökmez sular, yazmışlardan kaçıp bulmadı. Uyladı, uyladı, bugün varız yine uyladı. Kendiye idim, nazlasiye idim, güleminikte bulursun dedim. Yazmışlar yolmuş, şulay bara durmuş, ayrılabız digeç silgüldük. Uzun işe yıllar, aktı gülmez sular, yazmışlardan kaçıp bulmadı. Buraklı günlerde, sağlıklı günlerde, bugün varız yine uyladı. Uzun işe yıllar, aktı gülmez sular, yazmışlardan kaçıp bulmadı. Buraklı günlerde, sağlıklı günlerde, bugün varız yine uyladı. Buraklı günlerde, sağlıklı günlerde, bugün varız yine uyladı. Bugün varız yine uyladı. Rahmet.
әбейлер, бабайлар койгара башлый инде. Оныклары үсеп җитеп, кияүгә чыгарга, өйләнергә вакыт җиткәч, аннары соң әби әйтә инде: "Балам, национальность не главное, лишь бы татарин был хороший" дип. Һәр ата-ана үзенең баласын лаеклы кулларга тапшырырга теләй. Әйтәләр, үзебезнең кеше булсын, дине буенча да, холкы буенча да диләр. Ә менә сердцу не прикажешь, мозгу не докажешь бит ул. Менә безнең киләсе скетчның герое Җәлил дә әнисенә яңа ел бүләге ясап, йөргән кызын таныштырырга алып кайткан, каршы алабыз.
Страночканы алып қайтқан. Нәрсе ішесің сен, малай, бізден бит қазір ұятты алып келешек. Әне ярар инде. Ярар инде бұлар ел қайтар морай ұтса. Умей, шипши ұрас. Ben sen çeyişin şurada. İdele oturup çeyiş gelin. Ayğa doğru kısasın sen. Yürek kumuyla oturan. Bunlar bunlara intikam alacak. Ey indi bırak söz. Şeyde senin de. Seyahat. Natasha. Ayağını sındırayım. Элли, мы его так сильно любишь, что ли? Вы знаете, люблю не то слово. Я с его именем просыпаюсь, я с его именем засыпаю. Я его просто обожаю. Я смотрю, ты любишь поболтать, имя? Могла бы просто ответить, я вам поняла? Sen seçiliyorsun değil mi? Это Сюзан Бетвинина. Синий. Наташа, между прочим, с очень интеллигентной семьи. Ну ладно. Жейді сіз ошағы тірәсімі қалдыңыз. Она, кстати, тебе подарок купила. Наташ, подари маме то, что ты ей купила. Это морская соль из Испании. Туз. Эксклюзивный дрянь, эксклюзивный масак, и банк с кондитеровкой на силу. Önünden kalmasın. Luk. Elimde hamisi aytıp bu gelmişi kızla başıyla tanıştık. Günlerden bir gün neyime kiremin Kozanda restoranga. Hem bir üstelde oturalar. Milevşe, Daniye, Ence, Güzel, Elvina, Nezile, Elmira. Hem Natasha. Bizning Natasha bilan ko'zlar qorashdi, ham bizning orada muhabbat uyandı. Bu bit kinolardagi kabi любовь с первого взгляда. Кукей гус. Beyden глаз алмаз. Снайпер. Yarda restoran turib, to'tar qizlar o'tirgan edi. Shushasin so'rab aytgan bizga. Yalan yani между прочим, Natasha bek intelligentный oiladan. Ulayma. Onun etisi deputat. Viktor rahmat endi pensiyama tag'in 5 yil istab qo'ydilar. Men shuni g'ana kutib o'tirgan edim. Elisi fitness center direktori. Tag'dak qopazmash. Ey, dadingda birsi o'tirib turar, birsi sholib bering. Shab qo'ylama malay. Ovisi start neftashli. Главное, хвали маму. Спасибо. Какие вкусные круассаны с творогом. Уф, это губы
Вообще-то меня Джалиль попросил побольше есть и вас хвалить. Вообще-то я на диете, я худею. Времени kurang tarafında bir ahudevşi bulup. Sudah belerine bir. Yarar beni gidersin, koşup gidersin. Sen de ortamda böyle Üzbek yürgöndürmeydin de. Bak, Baykut Koroz'da ıslat getirgile olaydı. Yürgöndürmeydin. Ruzile başlıyor işte öyle. Yok, söylemedim. Yarar. Bilmeyeyim ne seni bektirge de bilmeyeyim. Min yarar. Kunurgurman, nişlerman. Nomana otta bilsem. Toşnu tere. Skore bilen ol gitsinler mi? İnfarkt bulsun mu? İnsult bulsun mu? Şul gerek mi sana? Ne? Sizin arada sınırlar bana ne diyeyim? İyi de bak, eti yetmiş oturuyor ama. Bilse, direkt bu mu? Житешми uzulaya başla. Yarar idi. Yok yok. Bulmayın. Ekmişe buldum. Anatoli. Sizning qarshingizda konsertimizning maxsus qonog'i Bulg'or radiosi premiya laureati Ramiz Salimov. Halbuki
жырлап кетем. Достар, хәзер бит инде менә Евровидениега кемнең генә барасы килми, нинди артистларның, әйме? Кемне генә җибәрергә теләмиләр инде ул Евровидениега. Әмма безнең Татар эстрадасының артистлары барса ничегрәк булыр икән ул? Каршы алыгыз. Бездә кунакта Рәшид Сабиров, Салават Фатхетдинов, Айдар Галибов, Фирзәр Муртазин һәм Дафкат Нимматуллин. Rahmet, qadrli do'stlar, zo'r Yevropa belgisi kirdi. Anda endi Tatar jiri bilan gina eldan ishlab bo'lmas. Shunga ko'ra inglizcha butun xalq bilgan jirlar kerak. Yigitlar, nindi taqdimlar bor. Что вы? Я вот сам. Ты вам где она? Она бит не обрати. Она говорила. Она говорила. Biraz sonra, bilemedim. Niye nasıl attınız? Diye, şu cana bir şey lazım. Diye, ana ezerek Tatar şarkılar. Sonra ezerek başka ıstarıp bir iki ıstarıp bir böyle demiyorum.
Молодец, Айдар. Сенің әр вақыттағы шабашан қалғаннанықына қарағанда әйбәтірек кішіледі. Қайышты, ол бет Уфада қалды. Ау бет, бәзгәсі, 2 сәтке олдырақ шыды. Тіліңе салынма, салават. Менімше ол жер былай башлана. Тыр-ча-ча, тыр-пумпа, тыр-ча-ча дейді. Жігітлер, міне бұл партияны қойсаңыз жырлай. Нәрсе Фирзар? Мен өзірше болаша, тыр-ча-ча, тыр-пумпа, тыр-ча-ча деп үйренге. Ашық мәлі Фирзар. Меңа қалса, мың білән ябышырға керек. Әбізінің эстрадымызда ең мұңлы жерші ол кім? Әлбәтті Нәфқат. Нәфқат. Нәфқат әнекәш. Әйдері жырлап аралы. Тыр-ча-ча, тыр-бумба, тыр-ча-ча, тыр-бумба. Молодец. Молодец, Нәфқат. Былай болғаш, жылатабыз Европаны. Яшқа көмешәкміз. Жігітлер, былай болғаш, қошымта вақытында өзіңіздің хит болған жырларыңызды башқарырға керек. Айдар, сен өзіңнің біргіне, сен менің жадымның яртысын жырларсың. Фирзар, мәңгі өлмәс, біргіне минутқаңна қастырарсың. Нәфқат, сен енді өзіңнің меңа бек хош келген жырыңны ғымыр аты иясізлі, ғымыр аты биясізмісің, шөні башқарырсың. Салауат сен өзің сайлайынды. Барлық жырларыңды матур, қойсы келішіп тұры, хит жырыңды. Әштімай, мен кеше көп жырлысың, кеше. Айдар ашық бәлі, салауат, салқын шайымы, қойдар шайымы, уфтанмамы, Аллаға шүкірмі, пакетиковайлы шайымы, аттар азылы шайымы, яшыл шайымы, қызыл шайымы, өзің сайлайынды, аңладың мы? Жігітлер, Европа бәйгесіне барғаш, андайынды инглишше жырларға керек. Міне бет, қаралы сен, Бурановилері, Бурановский, Бабушки, Камонин дэнс дия-дия, Евровидениеға барып, 2-ші орын алып қайттылар. Жігітлер, қайсыңыз инглишше біле? Бітті, әзірек түстірліп, бітті түгі. Кіші қыз, Америкада оқыды. Шөй болғашым әзірек білем. Не? Дәсәлі? Пушымта. İngilizce puşumta. Бұлай, Рәштібай. Сіз ол Нәфқатта бірінші партияны білдіңіз ебі? Бұты тұрғайды бар. Бұты болса бұталап бітіре. Давид, никогда не білесіз. Никогда. Әр уақытта нешік керек көйтіп жүрді. Жерле жеткіріп, еденге өзіп бұса. Нәфқатқа шағаш жоқ. Бұлай, шашаттыр, шашап бір жылап бітірген болды. Дей, байқолдық. Пушымта. Хей, бірінші сөзі. Уақыт ұнда, бүлігі бұқадады, уақыт әмі, уақыт ұнда, бірінші ұндай, ұнда. Салауат, Нәфқаттан келген боласың, өзіңдәгін сирашын алмайсың. Дігітлер достлық көрініп тұрырға тиеш. Дост болығыз. Сахнада достлық болырға тиеш. Аннан соң егітлер Европа бәйгесі болғаш, заманша бейу керек болыр. Әр қошынтадан соң жырлап бітіргәш, заманша бейірге тиеш боласыз. Аңлашылды шулайттырып достлар, қадірлі туғандар, бірінші партияны жырлай Нәфқат әзір ме? Аннары өзіңіздің хит болған жырларыңызны қыстырасыз,
Nafkat jarang nendi? Homiratı, yersizle homiratı diyesiz. Молодец, Nafkat. Уже yılışıp gele başladı. Anları zamança büyü. Anlaşıldı hürmetli dostlar. Şulay taraf legendar kvartet Евровидение'da ışın sahnasında Nafkat başlaysın. Hey! Hey! Vakit dayına, bulubum alana, vakit değil, vakit dayına, uda oh yeah! Vakit dayına, bulubum alana, vakit değil, vakit dayına, uda Hey, vakit dayına, bulubum alana, vakit değil, vakit dayına, uda oh yeah! Vakit dayına, bulubum alana, vakit değil, vakit dayına, uda Şirketler büyümez. Haydar Malatis. Nafkat. Güzel. Попробуй güzel. Allah, güzel попробуй. Adiretin. Tavuk da adiretin. Güzel. Buldum. Repetit sebeti üstü. Böyle bari evrenliyor. Gittik sana gittik. Şu etler bizi besle ulaşırız. Biz o kadar vararız. Rahmet. Ауылыбыздың алтын тауышы, еш жыршыбыз, уйлан әлі қортаям деген жыры білән Гүзел Хазиева. Яңа йыллар белән
әдәпләре элек-электән сакланып килә. Һәм безнең татар балаларының бердән-бер миссиясе аларны саклап калу. Сәхнәдә сайрашырбыз кавышкач фольклор номеры. Бакчабызда гөлләр түгел берлегән белән налган, буй җилкәнне күрмәгәнсең, киткәнне күрми калма. Кояш китә баешларга, көннәр кичкә авышкач, бар булдылар булып торда сайрашырбыз кавышкач. Кояш китә баешларга, көннәр кичкә авышкач, бар булдылар булып торда сайрашырбыз кавышкач. Кибетләргә кайткан биләр, беләзекләр, йөзекләр, буйга җиткән яшь кызларны алып китә егетләр. Күңелләрем кабул итми синнән башка бүтәнне, барып торыр дисең мине ятлар алып киткәнне. Кояш китә баешларга, көннәр кичкә авышкач, бар булдылар булып торда сайрашырбыз кавышкач. Кояш китә баешларга, көннәр кичкә авышкач, бар булдылар булып торда сайрашырбыз кавышкач. Сайрашырбыз кавышкач. Сайрашырбыз кавышкач. Суга төшәрсең микән, утка пешәрсең микән, әйтеп кара җибәрегем, ниләр эшләрсең микән? Утлар сулар кишәрмен, җитмәс җиргә җитәрмен. Узап бирмәм, ятка бирмәм, үзем алып китәрмен. Кояш китә баешларга, көннәр кичкә авышкач, бар булдылар булып торда сайрашырбыз кавышкач. Кояш китә баешларга, көннәр кичкә авышкач, бар булдылар булып торда сайрашырбыз Кояш китә баешларга, көннәр кичкә авышкач, бар булдылар булып торда сайрашырбыз кавышкач. Кояш китә баешларга, көннәр кичкә авышкач, бар булдылар булып торда сайрашырбыз кавышкач. Сайрашырбыз кавышкач. Әфәдин яшьләргә! Яңа 2020 ел безгә бары тик яхшы гына хәбәрләр алып килсә ярар иде. Җан тынычлыгы булганына шөкер итеп яшик. Бу шигырь диагнозы олигархка да, дальнобойщик Вәлигә дә, булачак төзүче Ниязга да һәрберебезгә кагыла. Сезнең каршыда Ниязетдинов «Тормыш сәгате» дигән шигырь белән. Гөләра Шарипова «Тормыш сәгате». Тормыш авыр дип зарланабыз. Кем күргән соң шундый тормышны? Тәмле ашап, матур киенәбез. Шушы әллә начар тормышмы? Өйләребез җылы, газ ягабыз. Уты, суы кергән. Ни кирәк? Автобусны хәтта кыскарттылар. Машинасыз кеше бик сирәк. Өстәребез алтын көмеш, затлы туннар өсте. Ә үзебез һаман туймыйбыз. Дөньялары бигрәк авыр диеп. Бер Худайдан ярдәм сорыйбыз. Ялгышабыз. Дөнья бик тә әйбәт. Начарландык хәзер үзебез. Булганына без канәгать түгел. Гел яхшыда гына күзебез. Булганына шөкер итик. Мал артыннан кумыйк, тын алыйк. Элек
кеше ничек яшәгән дип бераз гына әйдә, уйланып. Канагат һәм рәхәт яшәделәр. Дус һәм тату иде кешеләр. Булганына шөкер итә белеп, матур гына дөнья көттеләр. Мишкә юга идек көнгә ничә тапкыр. Авыр диеп сыкрап дәшмәдек. Бер киемне кидек ничә еллар. Зарланмадык, җырлап яшәдек. Өй тутырып үсте бала чага. Сагынмыйбыз шуны кайсыбыз? Арттырмыймын инде хәерче дип, күптән инде бала тапмыйбыз. Машина да кирәкмәде элек. Җәяү йөрде халык, үлмәде. Бүгенгедәй затлы тормышны ул төшендә дә хәтта күрмәде. Тормыш авыр дибез, зарланабыз. Зарланырга бармы сәбәбе? Барда җитә, хәтта артып китә. Тукталгаштан гомер сәгате. Рәхмәт. Сәхнәдә сез яратып өлгергән дуэт Альмира Шагиева һәм Илнар Шамсымухаметов. Şakının güzel mizgillerin mümkün tügelinde onlara hazır indi zinhar unut beni Kugelinden ciber yırakka Vazaklanmaz işim